Inyubako nziza yaka amatara anyuranye nijoro mu ishusho y'inzu gakondo ya Kinyarwanda irimo igice cya resitora ndetse n'ibyumba by'inama bishobora kwakira abantu 5,000. Iyi hoteri yahawe igihembo cyo kuba muri hoteri zo kwakirirwamo inama muri Afurika kizwi nka Best Luxury Hotel Conference Center, ndetse no kuba hoteri nziza mu kwakira ibirori bitandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba, Best Luxury Event Hotel. Nubwo ugiye mu Burambe wasanga Radisson Blu Hotel and Convention Center ari nto bitewe n'imyaka imaze, mu bigwi n'ubukombe kuko kuva yatangira gukora imaze kwakira inama n'ibindi bikorwa mpuzamahanga bitandukanye. Zimwe muri zo zikomeye zirimo inama isanzwe ya 27 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye muri Nyakanga 2016, inama mpuzamahanga ku bidukikije yabaye mu kwakira 2016. Harimo kandi inama idasanzwe ya 10 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasinyiwemo amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika Continental Free Trade Area muri Werurwe 2018. Izindi nama zirimo iy'abakuru b'ibihugu na za guverinoma byo mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGAMO 2022. Inama mpuzamahanga y'ihuriro ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari ryitwa FETCH Inclusive FETCH Forum yabaye mu 2023. Inama mpuzamahanga ku itumanaho rigendanwa Mobile World Congress itegurwa n'ikigo gihuza ibigo bitanga serivisi z'itumanaho GSMA n'izindi zikomeye. Iyi hoteli imaze kumenyekana mu kwakira inama mpuzamahanga zitandukanye zibera mu Rwanda zikitabirwa n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Imaze kwegukana ibihembo biri ku rwego mpuzamahanga binyuranye, harimo ibitangwa n'ikigo mpuzamahanga cy'ubukerarugendo World Travel Award yegukanye mu 2017, 2018 na 2019. Harimo kandi ibihembo bitangwa n'ikigo mpuzamahanga gitanga ibihembo ku mahoteli cyitwa Hotel Grande Global Hotel Award. Radisson Blu Hotel and Convention Center yanegukanye ibihembo birimo icya hoteli zifite igishushanyo cyiza n'izikomeje gutera imbere muri Afurika, Africa Property Investment Award 2018. Icya hoteli yahize izindi mu gutanga serivisi nziza mu Rwanda muri 2018 kizwi nka Luxury Business Hotel Award ndetse n'ibindi bitandukanye. Ifite ibyumba 291 harimo ibisanzwe, ibindi biri ku rwego rwo kwakira umukuru w'igihugu n'icyakwakira umwami. Harimo ibyiyubashye ku buryo byakwakira abandi bayobozi bakomeye. Ni hoteli itangaje ifite igikoni kigezweho cyabasha gutekera abantu 10,000. Irimo pisine, resitora ihebuje n'urunywero rugezweho ndetse n'ibibuga bya tenisi. Kigali Convention Center ifite ibyumba by'inama 18 birimo n'icyumba kinini cyakwakira abantu 2,600, ariko hashobora kuberamo n'ibindi bikorwa nk'ibitaramo n'ubukwe. Ibindi byumba byubatswe hifashishijwe ikoranabuhanga rituma bishobora guhuzwa bikakira abantu 2,000 icyarimwe. Bisobanuye ko ibyumba byose by'inama bigize iyi nyubako bishobora kwakira abantu 5,000. Kigali Convention Center ifite parikingi yo munsi y'ubutaka ishobora kwakira imodoka 180, kongeraho n'indi rusange ijyamo imodoka 650 ziparika mu mutekano usesuye. Mwakoze cyane gukurikirana iyi video. Kora subscribe niba utarayikora, wayikunze wabitwereka ukanda like. Gira icyo ubivugaho muri comment. Ngendi Ishimwe Joseph. Mwakoze dusubira ubutaha.